Mama wakwaba midi ede adwa searching mesrel na wa subscribe to my channel. Me a notification bell also for more news. Madam Christiana Awuni woman ya no to bebrebe ya wotwasene ewo Kumasi sese ni wa beyi nanim a we declare say aba oye campaign dia ma omanpenda da John Dramani Mahamenya semketo akwa because ogidi say omanpenda da na oba enjuma bebu hospitals bebu schools bebu and the Ghana base Dubai. Christiana Awuni ne some more can out say his excellency na kokufa Dubai de o maye hwe this sentinel campaign dia NDC. Then a Ghana food be say Christiana Awuni say be wan kasa no as a kasa wonje ho. What's the day? Omanpenda da John Dramani Mahamenya so be president. Christiana Awuni ne campaign na oye no o kire se obia e na party a ope enti no bi enti mention ne se chinchina o be support the party with perfect idea obia ni wuni asemtie obi enti me hye me se me ko support NDC and obi enti me support me se me ko support NPP not even my mother party a me pen na me pe enti Christiana Awuni wo party a wo support the obi ni wuni asem ne mom no o man pen da John Dramani Mahama na also be create jobs no e na ya Ghana fu bi ehi na na kebot okasama NPP amayoku no ochese Christiana Awuni utubebebe no ni suban wo yo ni breni ntina wo obi no ware no na wo pese Tracy Boachene dan wesi wo isnego na de ade o mpena da John Dramani Mahama sima na bi na wo pen e na wonti men kaka go straight to the point na jai bush na wo biti no yenti ensem akebot aka e de achire Christiana Awuni e wa bra we declare ne stand e de amama mpenda da John Dramani Mahama e wo industry nim ala kufu do bae no wo be se ni na jimifo wo sori ya moninam ana ni bre tesi bo ache ye nti moninam pese munye bi eja ko si na wie mu fi se politics nti de moninam na ye ni mu mesi mu audio ni yaku hu ehu omo am group no e bia record mu meeting wo ye mu ko pesika die Mahama na ajimie ana me se obetutu sika mo Mahama sebe Mahama na nadwi mu hare nanka de modi ye no modi ye no 2016 no so you obi a kase ko mani nda ho mu bigger quiz any agrada abopo destroy Ghana bunkrofo e de nya ho wantimi amfa wunyansa na usika wunya any agrada kase ye si culture center ni bi as a private unmisika nga benya mu act no munye sika nkwa siasem na mo de ani ntina nka mo mutimi e organize mo ho o mentem nya first we are sample me video no na ti ma be fire pa ani ntina mutimi nka mo ho amom ukwam ubaburo kire ase na America na moving indexes no wo mo ani private entity institute no mo ye den o mo ka mo bom me da ase no mo sisi center enye government se money da ho a sika munya no kambetimi di besi sentence no enya aban no na ese onu na obesta mo man sika ye de school for no na wo kwa champagne te se wo bigger kwesa abo bi za ene wo Christiana Awuni ma me me hu ni sentina wonye ku no na bra bo wo mu no eni bre honhom eni bre adware ma me no enti te se Tracy Boachene Mesbel ma di ye e wo NDC munti no munna mu dimrika moa ko pesika di enti no obetra wonom se ena ma kufu do bae na nkade na onyama wo na wo kire nyama ya oduma mu hia me manya wo hin bi su video mini e fala se mesen nyama wo manya wo hin bi video a ono su kan kwase asem woni wa jimi ti se wa jimi mi hu ni sinipa mesen nyama Felix na wo makotra se wo nya hwe mamo munye mfaso bi afiri no so enti wo su na wo ye jisika MPP jisika ibima 2016 jasa wabodam wo yisika de boy wo na wo 2016 na bra na wo yisika de boy ntino obae no na de meti kwa yema bufu ni se omo se wakosi culture center wo chebi ade ba ko a NDC foye de bia ne madwa o life mu a wo mama adidi nkofo adwum na wo Christiana Awuni eti ho ken kwasi asem wo Christiana Awuni e ken kwasi asem se chebi ho me active ayi fa say diabolo fi me active ho wonko kuma wonko fa say
no kura member ho me near fellas member ho omunim adentia chebi ho no na mo ble mo si chebi wa kwesi chebi ho mo train ba bi ko akufodo akosi culture center mo train ade amuntiye na sa meja mfi e betera no kan kwasa sem twem tro a sa meja mfi ka se woni makufodo dan foforo e wo chebi nti o mo wakọ no e wan ayo tu galam se na wan e wahi na NDC fonya platform bia ana wakosi okosi culture center na wakosi wo chebi e fahin fa mo train chebi ba bia sa culture center ni sie me say me head a full video ma mo nko amo mo se mo jimi na mo ni ma nya bibia mo mase a ye mo no kro no ajimifo na mo na me se mo ni nyansa ndo mo ni nyansa ba mo sa group na ma tem ho se mo koye sa ade na because of sika ye ni mo se sika ana mo kopa ye no kra because mahama na dwi mo hare na dwi mu no ntino obese mo bese akoyidi ne ho se se ntu do ni kapre o sika kwa na o fa ye san ko se djumanti maka mu ho bo mu nsu die mu ko nyese de tresu ba se no mu nyaare no because that time na ha na ni na ho ene ni da ho enti ma dwene se mo kwa enne mo nya V8 ni ma ho ti mo kwase ba ji mu dwan ye te Ghana ana mu su se mu atimifo ya mu go yi a wo Christian wu ni kwase aba te se wo ene sa I find sense a boy bi akwa bi tintin tukutu mi se wo baba nesi nyame amwa no ko ware san krofo no a omoye atente abrane pa no me se wawu omo me se percentage omo papa sa emema gent no emu 10% pe na ye correct omo nye lazy omo paduma omo san ye onipa omo nim nyansa 10% 90% najimi akwa jimi ni bi ono so acte pa tukutukubi jobi na nse okwa interview a be hen kwa sese mo no so ka afa Canada ho ye tigana na munye light mpomfe nkutwa moskeps light common light kwa na munye bi light na munye bi na mode akwa kutwa mu film mu movies ama moduma no akwa to ka be kan say 70% of moduma na collapse ye no take off from Kumawood no enna ye light na munye mfenko muko ayi afanse location mu be kono mu be bresa bia we na hotwe mu be producer we tete mu bia obi aka so so light ma na mu da adwuma e ka ho bi enyemo a enne kwase bia tifon kura na otumi twa ayi afanse moving afanse afanse ayi enne jimini bia atimi etimi twi ni phone no bia YouTube no atwi ni phone no bia YouTube wo kwase ampani wo ayi bigger question nim na enne